Ni atumia kaunti-ini ya Kirinyaga mayuritwo ni matukuya magitabania murungano mwena wa Kutus na gucoka kuungana kiari-ini gia Kameigwa magikumithia uteti wa kuhakana ndoro. Tona ruo rwingi muno ni undu wa kugacagua prince twakuthiitha na twakwira atiriri irumi cia atumia ndubotana nacio Waiguru ni warinda wito na ni waratonia njira iria turathie ithue atumia te ithue ametufunza vile tunatakiwa kukaa na tukabata kumenyera mesie itu uria menyereire ciana ciake ri ithu tukamenyerera citu na natweka mutumia utongoretie kinya Council of Governor na tutenge batara mundu umagia kuri uma wa Munyoro agoga kuruma Waiguru kuri atumia ko matumia thureta tutamukana ta Waiguru kwagwa ni mutumia wa bata wathire kuria mukebetania na munene waku ugetoma mucie riu na ithio tutwekete turetinda tukiruma na guku bando twethe maendeleo. Kuringana atumia aya kuma icigo itiganite cia kaunti ino mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni agitheirie kiene gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru. No mothe ne katurakarite muno ta atumia tondu mundu egwitwo Gachagua okirogwo egarura aigwa arenda kurumana akaruma atumia akirogwo aigwa kurumana ona kera kuruma arume gake metanagia na atumia no tondu ithu nitauga atiriri ithu tutibundithitio kurumana na arume Kirinyaga na Gikuyu atumia twe kurumana na atumia no tiaro kogwo Gachagua tutikarumana nawe wikirite mubuto nikio mothe ndakuretera ndera niguo ungikenda kurumana ungikenda muthenya ungikurumana na atumia wambe wekere irinda niguo tumenya turarumana na mwanamke mwenze no ndungikorwo wena mutumia nyumba areba lipstick no norenda kurumaya menja mareba lipstick kare wakurenda thakare. Atumia ya maugite Gachagua kuretwo agitungirumi gavana Waiguru na kwagithiria gitio atongoria atumia nendo Gachagua aroria andu ndu wa kanyamo gaka ke mutumia wake atebaka lipstick ndienda kumwira atiriri Kirinyaga ithio ni twithambaga marowe mothe ma Kirinyaga mothe ma Kirinyaga sisi tunaoganga na gavana witu ni atonetie kwithamba na ndegutulekcha kira tukwibaka twenda kwibaka butha kinjo none of his business tutajipaka Waiguru witu tumuthurite miaka iko ona tigane gatiba eratukani kumuthura ringi tungemurudisha ndani undu ucio ndakanaume mathira guka gutwira tukuthura u turarumira Anne Mombi Waiguru enda tugwerwo wetugwendo riu ni moritie atongoria kura uteti na njira ya thayu magikinyeria maritho wa gavana Waiguru kumahe mwerekero ria meguthie. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.